Uwei urang ba yakabala tip kerteng kumuba amison muru lai pusan snem ke arta nakasnong tasor maudakar riboy district ulaklano nasla pertei kata kadai hadin baula syapom hakibenta masyadin urendang kate ke jingjia kalaja hanin kamit hakapor kumba nyobuje e minmet kabala ongru bakalajia hakapor bautu urang ba udal marwe haying bakirunar kilejrung haying jong u bat kilapom deki kenja tiar banep deki benta basyadin urendang kabala penlong yautu urang ba baun klatno hasyen uba ar mukim haba batai halol kete jingjia ulaong bola yo jingtip hakapor nyositeng janmet hakaba tang mario jingtip kialet bran sekete ying batlap bautu urang ba ulthia lengketar hapreng ke jinglingkin kasnam hapo ke yingsa jong u bar kasnong kala pentip sikibor pulit kanong po police station kebala poi hakane kasnong ban pelong ke jing toket habaya dei bar kete ke jingja sya penyap utai urang ba ki pulit kilalet bat pelong ye ke jing toket bat kat hadu menta ladon uwe baki pulit kilara nagap taman pelong ye ke jing toket nak yang jungi ro nong kai ke ba susi mau balaja po sang kai ni kini ke juga ke ba nolong ke ba sungiu sang ke tau penting di belum kena di waktu orang ba ni ro ke susi dia lihat ke ba beri ketiga jinja sa dia boleh orang ba boleh amison muru dia habade ketiga jinja nak kali jungi senong ro nyempat tiếp mano ba lệ kam re nong bunyi ro nong ba jidon kita hing hien ba jula lệ hing ju jula lap ba tu kamediap tu kala kia ko hing nak liang jungi mama hi masih tik kata la tik kulit ba kulit ro mama hi la polis tu cakap di hadu mata long panut banong mano ba dongti ta kam re gidon di long di bang suspek klip kila le dia ka kamram ko juki pinal yang jungi kum kasnong long tepat ga ai bo sa ai ba bikin simkia kita klang ba kenom jam mo kasnong ko kau kalau la don kum kita ki jam kasnong ko kau la don kum kita ki bru long kanong ka jima mo yo kasnong ko kau mar kila sedang mata sisien biasa kin melin simlin yang kita kau kita tepat ga bo sa ai ba simkia balik ini pada kam. Kenal yang begitu bos nong ro. In nyerap ke bang nyelak dan nyerap nang bang yo macam itu ba dek gitu macam. Anu biji kena kerja apa? Kapor tu bang bagi pun ki bahing semena bagi pun tu yo sedang pandai. Bila dia ada abang su pergi kalau bom kerja baik. Jia nama rumdon ba tipki ba akan kapor ba long banu udon kini kapor ba jia kendri hadin ba kidon di bahing kilek haying jungu ki bau bandon marui makia ya bandon lo Rem biom ami son hadin bang ala yo ya ni tip kan ba di polisnya kapor kita timbaang na rumah senang kapor niya uje patanang niya tam nanar nawan jilan nawan muslim kemari hiar nakali awan amit kemari hiar kali nilayo kapor te gilapon dan ang ngalaong ang tigopon ang tawad na tiki wad yakta insawan di durong ba insawan di medipek mo tim ya picture dan nakalian gini lo kumbayin kumtukur alung dap tak jigsaw pendit bat jigsaw lunga mo apa pura iskata ni da ong briu ba sniu mo ko ni no aman ong ba re da ong ba sniu re kanjia kat ni pot ni sniu pendit ni sniu lunga bat dan ong bat dia ban suspek dia kino nimla dari kidon tidak sin rumala kembali keren di Prasnong dari Indonesia di suatu perkataan
Kembali layak sekarang cukup tepat ya di buat kita